batuwatirishe bashubashiri na balume batuwatirishe kabisa twabokaboa na byayitayaya Galasi mwakole manga nabyo eta Galasi Mungu amuhe mugisha bwenene agenderere kabisa na kazi kage Dalasi Mungu amrabale agenderere na kazi kage Mungu amuhe mugisha bwenene. Na mimi nashukuru sana, mimi nasema asante, niko diaspora utanikomprendre tu vile ndio Grace Mungu akutabara kugashanire yukuwa tukolera mama Mungu akuyakire kabisa kuweze misi. Tunashukuru sana Galasi kwa kisi tukumbuka si wajani hapa Msasa. Mimi jina langu Bukuru Sifa, naishi Muventi Selile Emezo Witi. Tunakushukuru sana kwa kisi kwa chikitendo cha tutendea kwa siku ya leo na uzidi kutupatia kutukumbuka sisi wenye Msasa. Ikindi dushimiye Imana, dushimiye Galasi yatugiriye imbabazi n'ubushobozi iradufasha, dushimiye imfashanyo yaduhaye. Imana igize neza, Imana nishimye kandi turishimye turanezerewe. Uri mugoroba w'uyu munsi turajya inyama n'abana, Imana nishimye. Murakoze. Abakoraniye ngaha bose ni benshi bariko barashima wewe waragize neza Galasi. Imana iguhezagire. Nanje ndumurundi wo kwana bagoye nitwa Nihora imbere Faida. Emwe ndashimye n'ukuri ntuye Musasa, ntuye mu nkambi y'Musasa muri 20 Selile Emezo Witi. Tubaye kaze inshuti za King Pass TV ndetse na Galasi muri kuyibona turi mu gikorwa cha Galasi Foundation aho twasuye abapfakazi bari mu nkambi y'impunzi ya Musasa ni Burundi mu ntara ya Ngozi. Aho twagiye gufasha abakongomani. Galasi ifuje gusangira n'abapfakazi bari muri no nkambi. Buri wese akaba yagiye amugenera inkoko, akaba ari abapfakazi bageze kuri 50 bava muri mitualite 8 zigize iyi nkambi. Abanyamurenge, ababembe, abapfurero, abashi, abarega, abanyintu, mbese n'abantu benshi nkuko tuzi ko muri Kongo dufite amoko menshi. Arimo amwe yagiye yibumbira muri mitualite imwe ari amoko atandukanye. Rero bagenda bafata 8 nkuko mubizi muri Kongo harimo mitualite nyinshi cyane z'abakongomani. Rero Galasi Foundation akaba yatekereje ku bapfakazi babayeho mu buzima nyine butameze neza. Aravuga ati reka basangire ibyishimo muri bikeya aba yabonye. Murabibona rero barishimye cyane, baraza kumushimira kandi ndizera ko banyuzwe, bishimye cyane. Ushobora kwibaza ntese inkoko ko ari ikintu gitoya, kuri wewe ushobora kubona ko ari ikintu gitoya, wenda wewe nuwaguhinka ubona ko ari ikintu gitoya, ariko nta kintu gitoya kibaho kiba cavuye ku mutima ukunze, ndetse nta kintu gitoya kibaho ku muntu uri hano mu nkambi. Ubuzima bw'ahangaha bushobora kumenywa gusa n'abantu bahabaye, ni ubuzima bugoye butari bwiza cyane. Rero Galasi nk'umwe wahaciye, wahageze, wahabaye, uzi ubuzima bwa hano, urumva ko ntashobora kwigumya cyangwa se kwanga gutanga gato yabonye, kandi twifuza ko azakura agatanga ibintu wenda bifatika cyane, binini, biremereye mu maso y'abandi bantu, ariko icambere nuko we aba yumvishe ko ku mutima yakoze ikintu ciza, kandi turizera ko nawe nico cifuza afite. Dusaba n'abantu batandukanye kuba wenda bamujoininga cyangwa bakagenda bafashanya na Galasi gufasha abantu kugira ngo duhindure ubuzima bw'abantu benshi. 2,000 byawe, 1,000 cyawe, igihumbi cyawe cyangwa se 2,000 byawe bihuye n'iby'undi bibyara amafaranga menshi, ku buryo dushobora gukora igikorwa kitari gitoya. Ndetse na King Pass TV watwegera, dusanzwe dufasha abapfakazi ndetse n'imfubyi. Mumaze kubibona kuri channel yacu tugenda tubikora cyane. Ushaka gufasha watwegera kugira ngo uhabwe uwo mugisha, ndetse dupartage bikiya dufite, si ngombwa ngo tube dufite ibya mirenge. Tugiye kwakira abantu bagiye gushimira Galasi by'umwihariko kuko niwe muyobozi wa Galasi Foundation.
buri mutualite cyangwa se buri bwoko buragenda bushima mu rurimi rwabo kavukire, ngira ngo mutegere cyane kuko ari indimi mugiye kumva mutazi. Njewe numvisha indimi nyinshi kabisa hano ntari bwumva na rimwe. Rero reka mbatera ayo matsiko muze gukurikira, harimo Abanyamurenge, Ababembe, Abarega n'abandi benshi bagiye batandukanye, Babangubangu, mbese n'indimi nyinshi. Kandi reka tubahereze umwanya batubwire uko biyumva, hanyuma n'abayobozi b'inkambi nabo baragira ijambo bashikirije Galas by'umwihariko. Ine niri mleka wa Mwenga, shina rani Justine nabutirwo Mwenga nasongo bashita byale, nina bana batanu ingo moyi n'abasira banashi, naboka sana, naboka kabisa. Baita uno msira wetu imanile mno msasa, nabangi basira bamonene wono msira batu watirishe bashubashiri na balume batu watirishe kabisa, twaboka na baita yaya. Ine nile mbembe wanganja jane china ni kubuchi wa nyesi mzaliwa nakanyamanga ulo msaada watu etela karasi mwakole manga nabio eta na usidi ito etela tatole nabila totata tole monyata mabwe na funja chimo tobengeje olo mbuyu ngwalonge lusuku oto wateleje na longe to bechubi watu waenda eshina mima unashitoela tana bonchele twalela enoyenda. Asante manga. Nema wazo Marcelina mbo mukambi yo Musasa, Mungu amurabale amuselile ya kabiri quartier 17 momba, Mungu amurabale urire ingoko yiru, Mungu amugashanire abandi boshi bafakazi akabakengera ngasulusiku namango goshi akabakengera boshoboka abali mukambi baragorera balume. Mungu amurabale bwenene kabisa rwamavugo Mungu abwenene. Galasi Mungu amuha mugisha bwenene agenderere kabisa nakazi kage. Dalasi Mungu amurabale agenderere nakazi kage, Mungu amuha mugisha bwenene. Nye Marie Claire Nyamweru nisimire bwenene izino lya niba mukaazi wa ano Musasa koko lara dalase wa ruaga ingoko ngasilusiku ulame nga nyanja ukakengera bandi baragwere bandi bajane baragwere itiru ubakengere kumashangi okubirato okubilio ubakengere nabo. Na mina shukuru sana, mina sema asante, niko diaspora, utanikomprendre tu vile. Ndiyo, utanikomprendre tu vile. Kumbuka na wengine wenye habana, tuko bajane ba mingi sana hapa Musasa. Kama she tulipata, tafutia na bengine nabo baba, tunapiga asante, watafutie manguo, viato, chakula ya kukula, na wengine na wenye biko na watoto na wapate makaye, na bengine bote ubakumbuke. Asante sana. Etwe bafuliru nyehe niriri mu kambi ya Musasa, niriri muserire yo munana, nyumba ya kwanza neserire ya kwanza. Twadeta kongwa bwenene kuyo watukolera wehe Grace. Mungu akutabala kugashanire yuko watukolera mama, Mungu akuyakire kabisa kuweze misi, akuyambike misi uloze nebindi ibe wangitabala mu abandi kusezi, utugirire kweku ugirire nabandi kusezi. Abana befuvi bali bingi hano nani tutwabafakazi tuli bingi, ariko to tuwalonga kweri twakusimira bonene kubyo wakola. Mungu akugashanire akuhereze misi ugenderero kuloze bindi twadeta kongwa bonene twalusa. Tunashukuru sana Galasi kwa kisi tukumbuka si wajane hapa Musasa. Mimi jina langu Bukuru Sifa, naishi Muventi Selile Maison 8. Tunakushukuru sana kwa kisi kwa kitendo cha tutendea kwa siku ya leo.
na uzidi kutupatia kutukumbuka sisi wenye Msasa. Dushimiye Imana yatugiriye neza tukaba twabyutse uyu munsi tukageza aya masaha tukiyaduhumeka. Imana nishimwe. Ikindi dushimiye Imana, dushimiye Garasi yatugiriye imbabazi n'ubushobozi iradufasha. Dushimiye imfashanyo yaduhaye. Imana igize neza. Imana nishimwe kandi turishimye turanezerewe. Uri mugoroba w'uyu munsi turajya inyama n'abana. Imana nishimwe. Murakoze. Turashimye Imana iguhezagire ku bintu dukoreye. Uradukuye habi utoshima yobarira ku ndambi. Nukuri emwe urakoze kabisa, nta utogushima. Abakoraniye ngaha bose ni benshi bariko barashima wewe uragize neza Garasi. Imana iguhezagire. Nanje ndumurundi wo kwana bagoye nitwa Nihoni imbere Fayida. Emwe ndashimye nukuri. Ntuye Musasa, ntuye mu nkambi y'Musasa muri 20 serire deme zoseti. Emwe twese twagezwe ko nukuri ugirire n'abandi basigaye turi benshi. Imana iguhezagire. Garasi oye! Oye! Garasi oye! Oye! Garasi oye! Oye! Machozi iko wapi? Haya, tunashukuru sasa. Leo tumepokea msaada kutoka kwa Fondation Galas. Galas ni mtoto wa Mwai Serire wa Mwai kambi ambaye alitoka hapa kaenda Kenya. Kufika kule anawaza kusaidia kambi yetu. Hii haiko mara ya kwanza, alisaidia wajueli akapana milioni 2 wakacheza. Leo hii aliwaza kuchangia na wajane na watoto wa wajane Noel na Christmas. Leo hii hizi kuku ambazo anawapa muende mchangie na watoto, muzipigie watoto wakule nyama, si ndio hivyo? Kwa hiyo acha tupokee. Sawa. Acha tupokee mheshimiwa administrateur wa kambi naye aseme neno, lakini mbele aseme tutamupokea president Sage aseme kidogo, halafu tumpatie administratrice wa kambi naye aseme neno. Karibu. Galase oye! Oye! Galase oye! Oye! Tunamshukuru Galase kwa sababu aliwaza wajane pia mayatima, kwa sababu hata Biblia yenyewe inasema ya kwamba ukimsaidia yatima ama unamsaidia mjane ina maana unamkopesha Mungu, si ndio? Kwa sababu yeye alisema ndiye mume wa wajane na baba wa yatima. Sasa tunamshukuru, amekuwa na wazo nzuri ya kutupa kamulo au kitu ya kula hata siku moja, na tunashukuru kwa hiyo. Na kwa sababu ya hiyo wazo yake, labda itaendelea, wengine wapate wengi sana. Hawezi labda kuwapatia ninyi nyote mara moja, lakini leo anapatia hawa, labda kesho atawapatia wengine. Kwa hiyo tunamwombea Mungu azidi kumubariki sana. Galasi oye! Hama natwe nka administration turashimiye Galasi yagize uwo mutima wo gufasha abamama b'abapfakazi. Imana imuhezagire kandi muhumugisha. Tukaba dusaba n'abandi bantu babaye mwino nkambi bafise umutima wo gufasha ko nabo bofasha, kuko hariho benshi bo gufashwa. Imana ibahumugisha. Telefone